naše interesovanje u glasniku za ono što je uslovno rečeno neknjiževno stvaralaštvo Borislava Pekića, a to je jako ružna konstrukcija, jer gotovo da nema teksta, pa i dnevničkih, koji kod književnika da nisu književne. Pa i dnevnici spadaju u to. Ali smo htjeli da ogradimo od onoga, u to vreme se glasnik još nije bavio objavljivanjem te takozvane klasične lepe literature, što danas nije slučaj, na sreću, pa je i na taj način, kako bi rekao Pekić, besnivo moglo da počne. I počeo. Počeo je zahvaljujući tome što je, kako bi također Pekić rekao, zlo se ne može ni uništiti, ni iz čega stvoriti. Njegova količina je stalna i nepromjenljiva. Tako bi mogla da glasi neka vrsta zakona održanja zla, rekao bi Pekić u svoje vreme, s pravom čini mi se, jer to je jedino što nam u ovom svijetu ne nedostaje. Imamo toga na pretek i gotovo da se niko nije požalio da mu je zla u nedostatku. Ako je još raspoređeno na način gdje to čine oni koji imaju moć, pa usmjeravaju ga ka onima koji imaju stvaralaštvo, onda je to jedan pravi sukob između vladaoca i stvaraoca, koji je ne samo na ovim prostorima, već i čitavoj istoriji ljudskog roda bio i poznat. Još jednu stvar bih rekao što smatram važno, da bismo drugi deo mogli na drugi način posmatrati. Na jednom mjestu kaže Pekić, sticajem okolnosti opredijelio sam za London, a pre svega zato što je moja supruga, arhitekta, tako mogla da zarađuje za nas oboje. I na to pristala, verujući neku moju misiju, što mi i dan izgleda neverovatno. Jednostavno mislim da se naša književnost opija i umire u našim kafanama. Tu sad normalno ima više slojeva i svako može naći za sebe onaj koji želi. Ja bih htio da ovaj kratki uvod samo da naznačim naše interesovanje i da to je sljedeće epohe, da se zahvalim 3 ženama koje su bile veoma značajne u svu pomoć i drugih u familiji, u ovom slučaju mislim pre svega na Aleksandru kćerku. To je Nikol Marić, supruga pokojnog Svetolja Marića, Milica Koljević, supruga pokojnog Bogdana Koljevića i Jelena Pekić, supruga pokojnog Borisa Pekića. To su 3 posvećene žene koje su vodile ogromnu brigu o zaostavštini svojih muževa i obezbediti da se može pojaviti u javnosti ono što je iz rukopisa ostalo. Uz svesrdnu pomoć koju nimalo ne umanjujem, nego smatram prirodnom kod kćerke Aleksandre ili kod Dobrice, kad je Ana u pitanju ili kod drugih slučajeva. Ovo su 3 velike žene u srpskoj književnosti, u srpskoj umetnosti, u srpskom stvaralaštvu, jer bez njih ne bismo imali kompletnog Marića, kompletnog Koljevića, kompletnog Pekića. Zato ovim 3 ženama od glasnika mene lično veliko hvala. Prve reči koje želim da izgovorim u ovoj prilici, reči su zahvalnosti, divljenja i poštovanja gospođe Ljiljane Pekić i Marije, supruge i ćerke Borislava Pekića, za radni, intelektualni, odanički podvig, priređivanje 16 tomova nesređene i neobjavljene građe iz obimne književne zaostavštine, oko 26 knjiga, tog jedinstvenog književnog i intelektualnog stvaraoca na srpskom jeziku u 20. veku. Bez tih 16 tomova, eseja, dnevnika, fragmenata za zlatnu runu i srebrnu ruku, pisama, intervjua, govora, raznorodnih beležaka, srpska čitalačka publika i književna nauka i kritika ne bi u celovitosti mogla saznati koliko je vredno i značajno podvlači i jedinstveno stvaralaštvo Borislava Pekića u srpskoj, južnoslovenskoj i evropskoj književnosti druge polovine 20. veka.
Ako na početcima najkraćeg srpskog veka u hrišćanskoj eri, a zlatnog doba srpske književnosti, stoji poetska i psihološka Gračanica Borislava Stankovića, na njegovom ljudolovnom kraju blista jedinstvena romaneskna tvorevina Zlatno runo Borislava Pekića. Čitajući i pročitavajući Pekićeve rukopise u izdanju Službenog glasnika, ozaren autorovim duhom, ubeđeno kazujem: Borislav Pekić je najdublji i najsvestraniji mislilac u srpskoj književnosti druge polovine 20. veka.